Wanyuma yo kukoreko ko mu barugwa abana babishi okutwara abakiri bato kwerarikiriza bukiri kukwataho ahubwo yongera bwasya gwira abazire n'abebembezi bayegekerera uburemezo ubu ahampinduko mitwarize y'amaka abantu bagira ngwira umwana akaba ari wo mugongo konka hati buri muzire nayefaho nekaye ekiretira abana kufa umutima bakiri bato abiro mugane gwabo bakaba tinatinisa mbwena kuwa birotwara ngo waje misabona hacyaro atebena ngo bakoreho akamanyiso ko kutinisa abandi biki either bakwaneke bakujwe ko mugwa bakwanaka ninga bakutomizi abo kwankaza kisizi hari ya mizi minge ngarga higuru ngo wabiratwara bakaba mutekaho amugongo bamwoho ko miza hansi gamutwara ninga batimbe kina bamutabakamo nko kutwabire twakorekero makuru gita genshonga abishi kutwara abakiriya berere cikanga eco kureberaho umucaro cyangoma eco kushangwa muri Kagango division umuri Shema abana 8 no bari kutwara buri mwaka emishenyi neca kutwara abana batwaba bakubamba amanyangwa arikuzayo edacikemwe n'abayafu ino mushenyi n'abayabwine sente zo mushenyi abana nibirukanjiro mushenyi baza kutimbe mushenyi bihamwe akasente hati bazombye kucakara amashomero shanga baganga mwene cyo na cyo twenda ka government nayigire kuyakwataraho abana abo kwebwa ngo babatahamani eco busasi ekizibe kirukoma aha kucumbagiza nyensi yo mwishiki konka bamwe nibafana bazara abandi batwarwa nibagezaho kwihamwendezi ubwo umwana w'imyaka mito okuzara kwengo bakutangwe aha kuba magufage nigaba gatakana nuceje kugira ngo ugagire gatagasinduka umwana mwene hakumuzaza kwene kuba kugumere atoshanga wafukana n'umwana ugwe obundi ukikaha kumushara ahashaha yo kuzara nabatakumanya ngweje neshaha yebisha kwija atoshanga wamutahamani wafukana nawe okusindika kumurema ahakuba nabatakumanya nice kugendo misho nobwo kinteki kiri cyakabihamagara gabishyaba ubuntu buri kuba buzabuza no buce munonga nko kubara kushobora kirenga hiyaza kandi kumakinya ngayo nantwara imikire yangwa n'icika akaba ari umwana wanje ubwo P6 twahitira mu cyumweru cya 5 cya P6 kuza P7 abantu batandikiye kwatajyana twagire kuza kumura ko musinira wani kwa kudo ko kubanza ubiraga na bitano bijana tembenda na humukanya nenda na soma tamu wani bakaka chumanyere abandi nibagira ngo akungu akarise tabe nko kabashyikiza hakiri kuotsya ndankagifundumka tukagiryo mukanu n'abigende muri bagende bashanga mbene kujyanga inecyabe cy'ubuzire cyo kugira ngo inecyabe mbampereza konka kale it's due to peer pressure kwenda kufita ngo mu groups z'abandi ba friends banje abunabirene hariho no mwishiki uwitwa Promise Ayebare uwatwira ari musiniya ya 5 arukora PCM washobora ngo kuyagerezaho kugihamo imibaze kamurebya after getting pregnant I had to inform the boyfriend I had so that we can abort but then he was okay with it of course but I was also not okay with it but he was like he went and brought the pills. I took them. After taking them, I thought the process was over. But in real sense, I had done nothing. Nko kwihanura tahanurwa mukuru kureka uwarebere abana abahine kibaru kwabura abazire na munonga hanshonga z'amaka kusinga nagumurumka ndangije bwarutarabiho konka kurgerera mama ingero zinarigiriyo ndiya ntibyarigiriyo kusinga tundagiriyo konga nagumurumka kandi ngumana intima tata
konka ko nagireyo wena kushanga n'abazire banje kwinshi ibintu wena nayeho ntabwo umuringo ngo gumwe Joy Mugisha wa Mothers Union kandi kansara ayino buhabuzi obuyabahereza yo nijya habiho kushomesubwa kw'abazire n'abana nkiro kuba bire bazomishomo bakataho imishomo habeho kushomesubwa abantu bakore group babashomese sente mizibaziri yo mu government bazigarre mu ba VHT bareta bo kushomesa bashomesa abantu ebikwatirine n'amagara binja bakutwara mu ngere John bahendera bafire baza kuzara ubabazara abana bafa otireho na bamwe okwihwa munyinenda aho bakutina kuza kucebeza amarwaro bakasherekenda ikintu kiri kutamagara gabo mukabi okurigirira hakucondozo kwakozwe mu mwaka gw'2021 umwana omwe ahabana bana abali hansi y'imyaka 18 n'uwari kutwara buri kwezi gashakwa Gerard Tuguma muri Shema ahabwa Tayari West.